Hello, Nina Maizan Verges, the Liso Times Kwabi, Hokwabi, Befulango, Miminga mi India Liso Juma, Id Homoso, Majusa, Amukwache, Bedokwa, Bedasima, Pedo, Tukwama, Tihisovo, Mapa Mamavo, Nanye Sojumavo, Nanye Tsovutomavo, Wale Kosun, Nita Faglanama, Diama Dik, Jamagafulango. Ngawa India lisovo na ni Arunachal State kwa tiasun Changlan District kwa nyaso ngalo gode tikwa nyaso ajna ni akche mamyanga mi tikwa majwa joso ngama pedo lisovo tianu kwa adu avule kukama kwa ex Assam Rifles base ni mel tili chikla sun ewate satsu ku nyena ma bu tili toche go sun Tiazi te gokwa na ni amuna ni pashe jiwa nganye pancharti rights to the mama ni adi avni wate gutiama pedo pashe vo ni ma phone to the mama ni gujima jwanga adi to kwa ni tigali tili shide gujima jwanga bi besun photo sun adi avde na noza akch diknga mi himuzna kwa ch diknga mi adi av mana nama pedo sun hama kokwa na ni Jumavo home kosun passe pa mi vaj ni mas chato la sun juhina te kwa adu yu hinga mya chokma kwa jo na ni tibu na ni tele tohi kwa akbu sun tohi kwa jo dola sunga mi jo je juma home so ngwa yu nga mi tele loi sun ngwa yu lo da ni ngwa yu kwa jo li yu na ni dola ma pedo te kwa ma cho chuma vo ma pa mama vo yiti hi so vo juma vo ngani zan va je so kwa bi no little legal do have no dengami akshamo bi betialo Gorisuni amuti yunani amkochelo tias mapedo gumangami nitsa legal nama tili eating so ganiso soma vuma pamavko izanzapuko tili ditiama ngalo. We very much appreciate like so many people release, so please release the president of our student also. Thank you very much for taking into consideration of our appeal. This is our sincere appeal, and we hope government will definitely act upon this and release him very soon. Gurisunin density code city hama chunyute tekwama izanzavu miwa ajuso wale kosun tinga zsun mapa mama vukabi tili disun adevu no na ningano abangawa pasevo abangawa no de madita ningano akwa madibi so lochis kwa junga mitili beamangalo diamangalo. पिताजी को नहीं बोलेगा तो हम लोग किसको बोलेगा, इसीलिए हम ऐसे पिताजी को हम लोग मांगते रहता हूँ, इसीलिए पॉजिटिव रिस्पांस कर देगा बोल के बहुत आशा करके इधर में समाप्त करता हूँ. गुरुसुन वानु दिखदे नुआ शुजा ग्लासन आमुलुतियास मा जुमाइद वा जुसादेंगा मी लेट्सा फगलाना मातिली मा पामामा वो सोसोमा वो यितिन सुबको बेतिली अदुते दिको